Aduh. Kelar juga kerjaan. Mana kayak ayam. Bos, balik dulu bos. Bos, balik. Itu peren dulu dong, berantak banget no. Ngakuin. Iya. Iya dah. Bensin punya bensin. Agak. Beli sono. Ini gue lagi nyari buat beli bensin. Lalu nenteng satu buat apaan? Buat ngegede lu. Lembut. Ayo. Udah pak, udah beren, gue mau balik. Beren ya besok ya? Besok. Iya. Iya dah. Kegedean tak pisan mah. Gue kerja capek-capek dibayar besok. Blow on bener. Heh, Ngapain lu bang? Mau begal gua lu? gue iseng bet gue deh, gue makanya gue ngebut ngejar lu nih, gue minta temenin, gue iseng bet buru gue pada merinding. Gue begal. Ya, ayo dah. Gue kagak tahu lu bangun jalan. Sono, lurus, sono lurus. Iseng bet gue. Iya lurus itu. Ntar lu ini ulang gini. Pamit dulu yang punya rumah gue pengen balik. Kagak gitu kok. Lu tinggalan dulu, lu gak ngebut. Makin kencang masih lo. Woi. Kencengan, lu pelan, maksudnya lu dijegat di sini nih sama mobil nih. Tiga. Heh, Tiga. heh, Tiga. heh. Kenapa? Kenapa? Kenapa?